recording no ya kita live sinya blog ke tu dona da sola daily current news la ko america no do la october kichi kwi to le no kiro kisi da ta khu ta ka tu kho ne uti we da ye tho pho lo no do ba ko kwa sa wa we ni wa hi chu pa we da ta khu ta pha ni we da chi ya le no early voting no early voting ne ke da wa hi chu pa da ta pha mo no hu da ni sa tho we da le kiro ti chi hu no de da pa hi chu we da ta pha ni a tho mo no a khu da ni mo no da le pa hi chu pa da ta pha ni no ke da pa le hi we da la ka cha da we no the credit ta khu tha tu di ba da le hi chu pa da la ka cha da we ti do ta no no ni khi we da absentee no absentee ballots no khi we da di to a we ni ballot ni ke da li ki la ba kwe la da pa la ni lo da ta khu tha ti pha mi ya no lo ni khi chu di pa sha ni na le hi de ni ka cha da we che lo we bây giờ là khu thợ bảo là người ta lo khu thợ đó người thợ nó kia là leader đó nó share kia chani mà nó ở khu ta niệm là November tới tôi thì khỏi đi bà sao đó bỏ hi bà chơi ra ta phản ni uế ra đó đủ li mà nó ở khu ta ni nó ở chơi ra early voting nó bỏ hi chơi ra ta phản ni chỉ có đi tôi America Finland nó Canada nó Switzerland Germany UK nó chỉ có tiền phản ni với tiền đủ lùi lo nó play với đã chỉ có bỏ hi chơi ra ta phản nó đó bởi vì qua là có bây giờ sẽ có này kia với chỉ có bỏ hi chơi ta phản sẽ có lo mà nó đó cái này nó là có America này nó à chơi ra là declare đi là November 30 ba ni no tipo ko pula hi chupa ra ta phani u do du mo no akota ni te ra pa hi choi ra ta phani no no gi ni a thoi da ku kui lo mo no te ra sa tho da la khi ro te chi khu ba ni no pa hi choi ra ta phani no a do ni di we da we niအပူကွိခီစီလူနီမနော်လဲခီတကထုခွေခွီစီခီဘူးနော်ပဟိချိုတာဖာနီအနော်ဝီနီအာဒိုနီဒီအဝင်အာဝေဒါဒေါ်ဝါညမနော်ဒေါ်တနည်းညိုင်နေနော်ခေါပလို့ရတာလဲ COVID-19 ရဝနေ pandemic နော်တခြားတော့သူတို့ခုနီနော်တဲ့တာပဟိချိုရတာဖာနီမနော်ဥရတာလဲကောစေအပိရချီလလမနော် your voice change how you do again အဝဲတနည်းရလဲ boy ကမော bloody နီta clear you le chu le wa mini kitchen ya ne bla ya la ta click la you can live for ba lo ba cha ba khu ta ni no a to mi tha a to mi mi ne ya ka la ta click la mi a je do เขาบอกว่าวันนี้ pandemic คนนี้เนาะไปให้ชูบายตาพันนี่อาทอเนาะแล้วไปให้ชูบายดาตาพักลานี่โดนัลด์ทรัมป์ไปเนาะโจไบเดนนักกีฬาเจเนาะวันที่ให้เวลาตาพาวิลีเนาะก็คือโดนัลด์ทรัมป์ให้เราเวลาตาพันนี่แล้ววันนี้ฟลอริดาเนาะแล้ว Saturday morning เนาะเดี๋ยวบัดตัดสินเนาะวันนี้ก็คือลานี่เราตาคุยใจให้ตาพันนี่ให้เราไม่ได้เลยคุยใจไม่ได้เลยเนาะเนี่ยအခုထက်လာကြမီယာနော်ရပတ်တာသိညာမနော်နကေလာနမေခွဲတာလပဟိတာဖာလီယူနီနော်တမီထက်ခခုခီကပါနာပခုထတော့ကီဝဲတာဒီတော့ပမာရလာ congress ဘူးဘလဒူဘူးဒီအိုတော့ပခုစီကပခုထရလာလကောမနော်အဒိုဒီတော့မြမြတာလာယူလကောနေပခုထရတာချိုကမီတီအတော်ဒီတော့ပခုထရတာပေါ်ရတော်ဒီအိုနော်ပခုရဖက်နေတော့မြမြလာတီအိုလက်စတေနေဘာတီတာဒူနေကလောချောမနော်ဘာသာတော့မြမြတာလာ federal နော်ဒီတော့ဝဲနေก็คู่ดีดอบลอดูถ้าก็บลอดูลาคอปดูดีตัดดูเนี่ยดินี่ดูสอแค่ละลงมาเนาะดอปะกุกว่าซะว่าเนาะ how many people have voted early so far this year เนาะตะนี่ใหญ่เนี่ยปอยเฮตาพาเวนี่โชนี่โอเวดาเวนี่စီအားလီလေနော်ဒေါ်အဝဲနေပွားဟစ်တာဖာနီမနော်ပွားလာဒွာကွာဝဲနီနော်အိုနော် the US election project မနော်အဝဲတိဒွာခွဲတာဒေါ်ပွားမလို့တာနေဝဲနေမီပွာလာအဝဲနေအကရကရိုဒမလို့တိုင်နေမီဝဲတာprofessor တကလာမီမီတာ Michael McDonald la University of Florida မနော်အကဲဝဲတာအဝဲမီတာပွာ special မလို့တာ early voting မနော်ပွာဟစ်ချိုတာဖာတီဒေဝီကွာချိုတာနော်ဝီတီတော့ဒီလိုဝဲတာလာအောက်တိုဘာခိချိကွီတော့တနီရိုင်နီနော်ပွာဟစ်ချိုတာတာဖာနီနော်အိုဝဲတာ80 million เนาะအကကွဲ့နေခေါ်ချီเนาะလာအမေရိကဝင်ဟိချိုတာဖာအကကွဲ့ခေါ်ချီညာเนาะတဲ့တာအဒိုနီဒီနီလာကလာပူကွေတဲ့ဖာမเนาะခူတာနေတဲဝဲတာလာစတေလာဟိဝဲဟိချိုတာဖာနော်အကတနေ tax เนาะ tax နေဟိချိုတာဖာနေဝဲတာ8.5 million เนาะခေါ်ဖော်ရကိုကွဲ့ညာเนาะလဲ tax နေမเนาะအဝဲနေ
they were the adoni the weather pahita pala when he kiro to chihu budi no dog California no California se ko pahicho da tapani o pahita pa wini ora ho polui go kweli mo no me an mola texas a hita pa wiliano the Florida ni no pahicho da tapani ora 7.3 million mo no nui po the go kwe mo no ho da ni de da pahi da tapa pahicho da tapani no wini ora ye chi khom la ka yali mo no ye chi khom la ka ya de uti wa da ye so di de pa ka le hi wa da ko ni de lo ta ye so we ni mo no khu ta ni tu lo wa da la ta khu tha mi tu ni pa la we ni pa America pola he ta phan ni o do du na ke la do du a kla ni hi we ta wa lo mo no pa ta no ta ma khu ba u mo no khu ta ni de da the clearly la November 3rd ban ni no ba when ni ta ye so ni pa ka se hi ta pha dil November 3rd mo no do mata ti pha la hi chota pha le no a te wa da no te wa da ta ni ye mo no lo cho no pa la hi chora ta pha ti ma pa ta sa ni a ma no ni mi tho tro la mo ka ta ni di ta me ba mo la when ni ki do ti chi khu ta khu tha ni ya ta sa ti ma ni a ta de se ma la ta khu tha ba ni ti kwa la ko khu a mi ma ta le ma ni America ta sa la de ti nya wa u do du di ba sa do ta ni ye ni ta sa ti pha hu ge we da la ti ru ko te pa di a tho no do we ni ba khala ta khu tha ti na kya we ti ta se a tho no khu ta ni mo no te we da la Tufts University Center of Information no pa plato we da la no te we da la pata sala a hichura tapani ueda ani di 5 million no je ko kwe mo no do miera pala te chi khoni de kichi kwinia bus mo no do we ti hichura tapat klula ki la October kichi khuza ba ne we ti hichura tapani weda je ko kwe mo ta du ni kera pata sa ti pha mo no do mi mi weda ga te ko kwe ni no ke weda pata sa ti pha la ueda la battleground state mo no battleground state ni dito state la mi era dito Pennsylvania no awe ni Wisconsin no awe Madila Florida di no battleground state mo na ta deploy mo no ta deploy sita ni la pala ni la ta khucha ko ni state we ni ke ta deploy bam ni ko la pala chot thwe da we ti ni o da ko ko lu ta lo mo no a chot thwe da Donald Trump ni ye chim la ke ya chot thwe da Joe Biden ni ye chim la ke ya ko ta ni di to pa ta ga ka ni a ko ni we ti ba ke lu ta pa ta lo mo no ko ta ni a ko we da state ni ta pala ta deploy mo no do who will be next president we don't know yet no ba ko kwa no awani la November pa ri we da ta pha khela mi wi ma no chumo da to kho ni ri we to wi ba no ka ti we da la ka ti ta we da ta nui khi nui the ni nya no ku wi da ta pha khela go no mi wi ni pa ka ti nya ba sa lo mo no do a te we da no pa hi ta pha no pho pa plato we da no a te we da la ta ni nyai no pa hi ta pha la ta ni sa ni no ko a do ni ni kha kha di mo no do la khi do ti chi khu ni ne pa ta sa hi ta pha ni we da lu chi khum la ka ya no we ni ti chi kho ni de khi chi khu ni ba che no do ni chim la ka ya ni mi we da pa ta pa ti pha no we ni la ta pa du ni de khu chi je ni mo no khu da ni ta ni nyai ne no Harvard Youth Poll awani pa plato we da la no pata sala ki yera ta phani ko da huchi term la ke ya no adu ni de mo ka tani mo no do tani nyai ni no African Americans no patu people la u plata la ko America no do ko America we patu people o klu no dito awani patu people la hela Africa ti no dito tamila u plata la America ba dito awani ake Somalia ake Ethiopia ake weda dito Sudan dini tini pata ko wetila Africans Americans ba ko wetila Africans la mono do Africans American ake patu people la utuli la pe no pa mi batte mono la lo se la ku dir pa mono do awete pase ko no history ta pha di ama mo no ate da adu ni de da apu kwi ni khu sa mo no khu ta ni di lo da la October chi ko to ne ba dwa kwa ni bwa su phi pho la hi ta pha ni mo no adu ni de da la pu kwi la nya ni de pha ni khu sa mo no khu ta ni ama no do bam ni ko ba hi ta pha cho le no ba hi ta pha cho ni ke we da ke da di so ta chu ta cha lo de mi ji
ဒေါ်ဂါတမီနီနော်ဝဲနေတနီနီနော်ဘွာဟိတာဖာချိုနီအားထော်မနော်ကဲတာလက်တရီအာမီစီကောမနော်ဒေါ်တနီယိုင်နီနော်လောစောဒတာတနီယိုင်နီတခုထနီလောချောဒူမနော်လောချောဒူမနော်ကိုခုဒေါ်နယ်ထရမ်လာဝဲနီအဝဲဥဒတကေပွားဒဝဲနီလောချောနော်ကက်ရက်တာလောချောဒီနေတူဂျိုဘိုက်တာတကဒီဘဘခေတာပွားခီရလာနော်အခုတနေတာရီလာthe klula takhuta bani no civil unrest mono tilaka buta total keta je black life matter there with the protest no khuta ni america tani yai ni ta la weni keto ta u ama khuta ni takhuta tani yai ni aweni kokolala mono la chode je khuta ni awai ni mera pala hi choda ta phati pha no do la klani tik pa je mono khuta niဘာခဝဲဒါလမတာကိကေထော်ဒါကောခုအဒီနီနော်ပကပောက်ခေါ်ဝဲဒါလာပကပောက်ခေါ်ဝဲဒါလာမီမတာကဒိုနီဒါ electoral college vote အာကတယ်လေနော်ဒါဘာဟိတာဖာနေဝဲဒါ popular vote ခိခေနေပွားဒွာရှန်နေကေဒါ popular vote စီတာနေပွားတိဘောကဖို့ကောကတဲ့ဟိတာဖာအဝဲနေကေဒါ popular vote ဒေါ်ညောနီနေ democrat နေဝဲဒါတဖာအမလဲ popular vote နော်ဒီတော့လာပူကွီလူနီလာ Hillary Clinton နီလာ Preda ခခု Donald Trump ကနေ popular vote နေ Hillary Clinton နီအာဒီနီ Donald Trump နေခိကိုကွယ်ပလဲနော်ဘာသာတော့အဝဲ show ဝဲတာလဲ electoral college vote နော်ဟိုတာနေတနီရရဒီနေဘာခဝဲတာလဲ electoral college vote နေမတာကနော်လဲနော် Joe Biden Donald Trump ပတတိညာလော်တီဒီပါ so far လာပူကွီတော့ခိတော့နေတာကဆော်လိုက်ပါဖလာတော့နေDonald Trump နေပါဝဲတာတကရခုချစ်ပလဲဘာသာတော့ဝဲကနော်ညဝဲကပန်းနေတာခိကရနွိချီမနော်ဟိုတာနေဥတီကျေတော်လီတာချောတလဲနေကေတော့ခလေမအခုတာနေဘာတတိယဝဲကနော်ရီတီတော့ဘာတတိ Joe Biden တဲ့တီနော်ဒီတီပတဲလော်တီဘာပါအခုတာနေပကူခေါ်ဝဲတာဝဲနေတခုထဆလတာသူပိုသားဝဘုံမနော် okay ဝိနေမီတက်ဆော်လာပွေလာတဟညီနော်ဟာလိုီကောတဲ့သပိနာ subscribe ကြီးဘလာကွာတဲ့ channel ဆိုကြနော်သပိနာ subscribe ဟီယာ thumbs up တော့ကွာလာ comment ဒီကေနော် okay bye bye